Ngithoma SMS ya studio ndero angorie na atio kumanisha justice ya sniper etioneka gokuga sniper athikwe ya sniper ya thigere ya thira ate antikwere wonani by the way otenga wa to tewe finance otire ana baraba kara ya kaba mura onto ibo bari na ya noe ngare ni rare tero nge kwero anga ka kompori ere virikare korito ande ina bo tere lakini ei mwana iro kigwa ikera ya umaika ugangania ni mbaka ni wantumite endo karia na microphone ore ari eto ga geure na kwe wako ya karia na no $10 ore ari yote na president no ako ya mo ke ngara te muntu wikwa tiara one kwa to da yunanga president yakaua we hivi sniper jona ki wana president wangu akawe ina finance iba watu baraba tometora wana onto anto iba kumenya anto iba kumenya sniper aura ini anto iba ikindi kazio ngora ero ingombe je yete kuiwa anto iba ikimuntu wende aye kwa sababu ya kwimbi ende kete ona komenti atomere akware na yato kareka hivi to azete kuvetera MP veto iba watane anto baraba ina wendi bo baba watane oita tote viendera o makuma ke koro tieto mwere yo kaavia ko vyelo ngorenge turo kyana baraba mwanora inabo banga weta chukuru bonga kumeiza na akwire we no ina to para ko vyelo nkamo ri mbito utaevia yuende no una kuni to akinyire mwisho anda ko ina to kwa mwere to ga yozeni invito bwe via yozeni eto kwanda justice tumenya no wa finance ete dinero na muntu no ke ndara ni nve yombe na usaindi borero ubo kario ina kama tamore yo gara to zaindi ali na mwere utomba kuruta mwere motare kenda wona no kuveta mwere yori motare hara onto mwere tege nto ke age okamata uweke bere muno onto mutore na to ana to goria randia ndai na ikwarenge na ina Ato anto baraba mkoro inja anto bonde iba menyere sniper no ora erwe atero na aki ati veran kobera te ko violo ya mwiri ali itorombera familia na toto mbia tio te vya familia ko ile kede ni mbesa tuchange mbia family ya kiruwe nyomba mbega chana idhome toro anto aramba kuntira kawe ate vya na bara non tokote aki pita mbia baraba ita mbia ko ivon kobera maoni yakwa ukamata mwere renge yoriete na inyo ndia na leo tokena matikira ngaikana yani kwa tigere ngaina nzuri ndende no mwanga to tuendewa ndewe edhenjo no mwanga to yene nkarwe akato toke ndere oro yenga ikene kiro ndio tunatokiera bora indano morungu kwa kubwa morungu era to mamwe koro na to regere de chuti anto morome ni ngwa are ni to morome ni ndabwe derio hukumu ya Mungu. Hukumu ya Mungu. Hukumu ya Mungu. Ante baraba yani ndembe na maro ndo bana karena kanyare. Na Mungu ako yo ya barango moera ya kana ka kwa to aje suguru. Aye ende kana karaka aita kamulema bu gare miweta. Na minye Mungu to ainya. Ko karomba ni ya tunda na to ete ke familia to gorombera. Judgment ya Mungu e kauma straight na ya bonia. Wana amero bonde bakiwa ambuku makone nerare bage vyoko zala bagero abari wenda ijembe baka uamburenge ukatera nyuma baka uamburenge ako bani president atene intelligence ya mamando ya norero nyakomenya aina tibo na risibango na kibimike antoba inge bila batama ende ne Kenya president antoba kona aba inge mesema ni onete aiji ara ne antoba aba dirikari arabande kije maparastato ambiyo baho ronde bedere mo jamani ono rai ko ina mpe nyinge yona ke orote anto baka inda barinda ali ya zikare ba na buleni kelo diwa bateringa ante ko na president ya ke ondoka gari ke ondoko te na ko enume o jamani o ke dire na zikare ina baringa ante ape mo me wari ko anto iba no era bana. So no bangite musemanio na Raila Odinga labda kuthie kuriongera Amero kubatetera kana Raila na kuaga ya kulinga lakini ni atambeleza kwa ndo ndenda musemanio yo esima na musemanio ra kariria Amero abere burambia tiji Kenya ere Amero kenda bele bata vote ite zaidi so ichonde
na papa kwenda nya wa kira tangire njera Mhm. oh